What's up everyone? My name is Luwin Tamparong, an investor planning to retire soon. Welcome to my channel. Is it really true nga makapalit ka og real estate worth 5,000 pesos? Yes, naigitawag nga real estate investment trust. It is an investment where you can buy stocks from a company and receive dividends every quarter or every 3 months. Ang nakanindot sa Reits kay hassle-free na siya. Dili na ka kinahanglan mag-manage, dili na ka kinahanglan magkuan sa imong tenants, mangolekta sa imong tenants kay it is managed by the company itself. All you have to do is to invest your money sa company like Mega World, Double Dragon, Phil Invest, Ayala, and then sila na'y bahala, sila na'y diskarte unsaon nila pag-manage sa tenants o sa dividends o sa maintenance sa building, and then hatagan kanila og dividend. In short, mura ra kag palit og apartment, hotel, commercial space dayon imong gipaabangan, pero in a form of shares. So, nasabta na. How to invest in REITs? Una, you are going to go to BPI Trade. Kung sa man ang BPI Trade, kanang mga trading platform na siya. BPI Trade, COL Finance, and First Metro Sec. Ang akong gigamit so far karon is First Metro Sec. So, unsa may una nimong buhaton? Go to the website. I prefer gigamit ron is First Metro Sec. Prepare your ID. Una, ato ka sa website. Then, provide the necessary information like number, email, imong valid IDs like driver's license, PRC, postal, and then after that, tawagan man kanila ma-approve na ang imong application, and then ang number 3 nga imong buhaton is to fund your account via GCash, Paymaya, Palawan baga, or walk-in sa bank. Kung moadto ka sa bank is wala siya i-charge, kung sa GCash na i-charge. And then wala. Wait for 3 days para masulod ng imuhang i-cash in nga money para sa imuhang pagpalit sa REITs. Karon kay naandam na ang imuhang kwarta after 3 days, you are going to buy REITs. Remember, ang REITs, Real Estate Investment Trust Fund, nga makadawat kag dividends every 3 months. Dayon, magdepende ra pud na sa presyo sa REITs. It matters kay ang REITs, nagklase-klase po na siya og presyo. So, unsa man ang common nga mga REITs diri karon sa Pilipinas nga pwede nato mapalit, which kanang kuan, Ayala REITs or A-REIT, M-REIT, Mega World na siya, under Mega World. M-REIT ang term na, ang ticker symbol. Sunod is Phil Invest REIT, in ticker symbol na kay PhilREIT. And then sa Double Dragon REIT, DDMPR. So, research on REITs, and then dili ka magmahay kay maka-receive ka og dividends nga hassle-free. Wala kay i-manage, wala kay buhaton, you can sleep and then receive dividends, and also napud siya price appreciation kung ang stock value sa imuhang gipalit nga REITs mag-appreciate. Kung mag-down, palit og daghan kay aron makasave ka. Kung musaka, pasag dai. Kung mo-down, palit na pod. So ingana ang pagpalit og shares of stocks nganha sa First Metro Sec. So, kung giganahan ka sa video, please like, subscribe, and then daghang salamat. Bye-bye.